Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugele izimanga ukhuzana impungose la kwazi khona eyokudayisa iCD yakhe wenza imali engaphezulu ka 400,000 imali ayenzile ukhuzani ingaphezulu ka 424,000 400,000 bafethu sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo kuphina kuphi la nibola khona le video mangokuqala usidonela elikhasi ngiyawumukela igama lami usibonga konke wakandwande mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube ngiyathemba ukuthi ke abantu bayaphila kuzo zonke indawo namhlanje ke ngizokhuluma ngokhuzana impungose ngealbum yakhe entsha ayikhiphile kanye ke nembangi yakhe igcokama elisha bafethu ke uqophe umlando wagile izimanga ukhuzana ngealbum yakhe ke ezophuma esihloko sithi ke isipoki esingafi namhlanje ke umhla ka 27 kuNovember 2020 usuku olukhulu ukhuzana uyadedela kanye ke negcokama elisha futhi imbangi yakhe ukhuzana bayadedela badedela ke ngosuku olulodwa umlando futhi nalowo into engajwayelekile khona la endimeni kaMaskandi uma ngaza abaningi ke ukhuzana osukwini la nge26 November 2020 la dedele khona ke indaba ezithe bafethu zamangaza abaningi abanye zabajabulisa ke asazi ke ukuthi ke abanye zibaphathe kanjani ebelokho eshilo ukukhuzana egqugquzela ukuthi njengoba ke besikwi COVID-19 sikwi lockdown nje siba nje iyona iCovid-19 abantu ke aba-order kusebenze kakhulu indaba zokuthi ke benza ama-pre-orders sengishilo bafethu ukuthi ke ila ukhona ukorder khona into ithi ke mayisikhona bese bayakulethela la ukhona khona uthi ke ukhuzana ubezama uku-avoida isiminyaminya nesibhutubhutu ngosuku lokuphuma kwe-album kanti ke ubese hamba eya lapha enkundleni zokuxhumana usukwini la nge-26 olandulela olanamhlanje lokuphuma kwe-album wasebonga ke abantu ngento abamenzele yona ubhale wathi ukhuzana ke kusukela ngisho emandulo amandla abantu ayingadliwa futhi ke ayingafihla kodwa ke ayibekwa ubalo ukuze sonke sibabongele sibandisele inhlanhla noNkulunkulu abandisele labathathe khona lena imali esuka kuma branches ayikakhuzani futhi ke awakapheli lasezamane ngithi nje isandla sedlula ikhanda bafethu nodade wethu uNkulunkulu anandisele lapha ke sikhuluma ngama pre-orders asikakhulumi ngezobe idayisa kusasa egolini nase workshop ngiyabonga kakhulu amazwi bafethu kakhuzana lawo abe wabhala inkundleni zokuxhumana ku Instagram kanye na Facebook mokuthi umlandeli wakhe mhlawumbe lokhu ukubonile into ke ethe yamangaza abaningi futhi ke yabajabulisa abaningi ukuthi wow uMaskandi bafethu kubuya ngazothi ke usukwe linye izinga abantu abaningi ke bayibheke ngabumve album isiqalile ke sidedeliwe isiyahanjiswa ama-order endaweni ehlukahlukene kanjalo ke negcokama elisha futhi kanjalo isiphumile nakuma digital stores isikhona abantu ke ingoma bathe bayithanda kakhulu lapha kwegcokama elisha ethi ke imfolomane kubuya ngazothi ke isahamba phambili kakhuzani ke noma ke bengakaboni ke ukuthi abantu yipi abayithanda kakhulu kanti ke uvelo waqopha umlando bafethu ukhuzana abantu abaningi ke bayishayele ihlombe lento ukuthi akekho umculo ongadayisa imali engaka ingakaphumi ngisho ialbum 400,000 bafethu okusobala ukuthi ke $500,000 ushayele njengoba uchazile ukuthi ke le mali le ebivela lapha shuthi imali eqhamuka kuma branches ahlukahlukene nama order ibingakaphelile bengakaphelele ama brand aseza manje futhi ke ama hard copies bebengakafiki labadayisa khona ama hard copies ukuthi okay naku ngiyakudayisela ukhipha imali semthani bese ngama pre-orders ukuthi ke ilaba aba order ukuthi mayifika album ize kubo bengeke nje bezothenga direct so bafethu sambongela kakhulu ukhuzana ngealbum yakhe ayikhiphile sithi ke abalandeli bamaskandi abaqhubeke njalo betshengise isupport kuhle kakhulu lokho esikubonayo emculweni kaMaskandi akujwayelekile amaciko amaningi ebesehleze ekhala bafethu ekhala ukuthi ke akusadayiseki ama hard copies awasadayiseki kuyasho ukuthi ukhuzana uyathandwa kakhulu futhi unenhlanhla kanjalo negcokama elisha kunjalo futhi so mina ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake nginike wena ithuba usho ukuthi wena luthini uvu lakho ngalento esiyibonile ukuthi ukhona umculi ongakhona ukuthi adayise imali engaphezulu ka 400,000 engakaphumi nokuphuma ama CD okushuthi abantu bebevele sebeyilambele kakhulu iCD kakhuzani asazi ke ukuthi iyozala nkomola siyazi ukuthi ke lemba ngeimbili zihlezi zinomqhudelwano ukuthi omunye mayenza omunye uyakwenza nomunye mayenza okunye nomunye uyakwenza so kulokho ke bahlezi bephikisana ukuthi ngabe ubani inkosi kaMaskandi
ngicabanga ukuthi ke sekulamula ijaji kuzoba abalandeli nesupport abazoyifaka kumaciko abo. Mina ngithi ke umdlalo omuhle bafethu mawuqhubeke masingali kodwa ke masupport amaciko ethu futhi ke singayithathi lento siyithathe siyifake enhlizweni kuze kugcine kuze kulinyazwana akungalinyazwana bafethu. Asupporteni amaciko ngiyithanda into enziwa abalandeli bakhuzani nabalandeli begcoka amafuthi sengathi bengenza okunjalo. Uqhubeke umculo kaMaskandi undizele phezulu uze ufike ngisho ezingeni lomhlaba. Kanti ke mina bafethu ngiyintatheli ka YouTube sengiphuma kanti yazi bese iqede le ndaba khona lapha kwi comment section sithi ke siyababongela kakhulu amaciko ethu ke nazoka.